Naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi, tell us whether there is corruption in the judiciary or not. Miario ino ya Mutongoria wa bururi Ndagwitingira Ruto amirutite ari Naivasha kaunti-ini ya Nakuru thutha wa kiama kia Mawakiri muthenya wa ira nikio LSK utafania Mirurungano ya Kumutetia iguru ria miario yake igemaine na kurota Ruhonge rwa Magoti Guku bururi-ini akiuga ati Rukoretuo rugitafania Ungumania itanya-ini ria kurugamia tabarira ciake cia ukoria Akiranira ati ndagwitikira kuingiria guoya neguthie na mbere na kuhurana na Ungumania na gutigirira ati bururi-ini wakorwo ugikura nakio kigina kia muingi nikiahuthika na njira ira yagiriire. We must deal firmly, decisively with incompetence, conflict of interest and corruption. Ona thengia wao gutafania mirurungano ino makiendekithia gutio kwa Ruhonge rwa Magoti bururi-ini Mawakiri kuma kaunti-ini ya Ciiko magitongorio ni mucirithania munene Leonard niaritikiranirie na miario ya president akiuga gutiagite acirithania Ungumania president akimoria mugaru na gutafania mirurungano methuthuria o ene. Usifanye maandamano tu bure. We must deal, and I promise we will deal with corruption in the executive, in the judiciary, in the legislature. We will deal with it. Akiririria ciĩgiĩ uthii wa na mbere mutongoria wa bururi niaranire kaunti na ikuru ni kuhuthika hari gucerithia hinya mutheru tanya-ini ria kugitira maria maturigicĩirie na kurua na ugaruruku wa riera akiuga riu aikari a Nakuru maririhaga thitima ciringi 5 hari wati ithaa-ini rimwe. Na vile vile kama serikali tumegazette ya kwamba hapa stima itapatikana kwa bei ya chini zaidi karibu duniani hapa. Na niguo kwitana na kuhurana na wagi wa mawira guku bururi-ini Nakuru igutuo kaunti ya Iganda Ruto akirigirwo kuheana marua ma rutha rwa kuhingura iganda kuri aigithia matiganite aria mari na kioneki gĩa kuigithia bilioni 30 nayo mbeũ njĩthĩ itakunyihira 3,000 magitanywo kugunika na mieke ya mawira. Pata kampuni 6 mpya ambazo zinakuja hapa, nitapatiana certificate yao leo. Hizo kampuni 6 wataegeza hapa karibu bilioni 30 na kuajiri watu zaidi ya 3,000. Adini Hamudingi TV Rakoni Maina wa Mshwe.